Ассаламу алейкум туғандар. Кимге тамчылатып суғарыға жабдықтар керек болса, байланыш берсеңер болады. Мындай болгон ленталар, крайниктер, магистральный труба, фильтрлер бардыгы бар. Кимге керек болса номерге байланыш бергиле туғандар. Мынакей азыр майнага койдук. Тамчылап атат. Аябай жакшы бул. Жерде катырбайт, сууду үнөмдөп иштетесиңер. Керегинче агызып кайта крайнти жаап кое бересиңер. Эч кандай суу потеря болбойт. Ушу керектелүүчү жерге тамп берип атат. Керек болсо байланыш бергиле.